Yeah. It's young boy right, man. I got my homie, Fizzy. Ooh. I wanna leave, we wanna leave, yeah, yeah. All of the things that is happening, yeah. It's reality, this heart is not clean. But God don't please, clean up all these things, yeah, yeah. Ooh, they gotta know what I do, we run up in the show. Let's put it low, said that he can't clean up what he will. Yeah, people are dying, people are quiet. All of this happen because of the money. Our government is taking the funny thing. Africa, we a family. Don't you know? Don't you know? Talking about a revolution. Man, I'm ready. Man, I'm ready. Don't you know? My nigga, don't you? Revolution. Man, me ready. I don't know what they going on. I said they water full of blow. All I was is I never said I go. I can never make kill this blow. Fire last to the woman said no. Somebody still man in this show. Yeah, we are the stoppers and the fucking stuff because of this thing. It's up to a fight. Run out our pass and the sister at that. If we can say hey, you need to a country. All of the cut that we get our country. We are the stop man, other than funny. I'm ready for the new thing. Ready for the revolution. And boy, is telling you there. You better stop what you were doing. Don't you know? Don't you know? Talking about a revolution. Man, I'm ready. Man, I'm ready. Don't you know? My nigga, don't you? Revolution. Man, you ready? Let it go. Let it go. Xenophobia. Killing all the women. I think we're ready. I think we're ready to be one nation. I think I'm ready for the revolution. Don't you know? Don't you know? Talking about a revolution. Man, I'm ready. Angoleke MC ndichimza mshumo arinachedemo ubachimizana mishumo yabo yote ngandira budere minyanya zipati music concert na ziginga mtengo fare yao zimfu ubachimizana ngamahara abantu babazini ngaba mutebereka Instagram, Twitter, Facebook sabangena the MC kana bamfonela kana 006 194 6056 kana barumele email katabo@ts@gmail.com bangena the MC kuita machichi na ndikubatanganedza ni Vendalist wa renda ubva ka Vendalist FM hoyena kubatanganedza zwa zwino ndi Nemukula Z batozombulo ri Nemukula Z ndi Vendalist ya ubva ka Vendalist FM hapa na musiri na muyeni washu anadho vachikutaluchedza zwinji nga hadzi gigi nga hadzi party nga mishumo yawe inaita yone ndibangena MC hoyiwe anenda kubvo advertiser ya mishumo yawe yavudi nga manda ya ndikuvatanganedza hapa noni ndo vatanganedza nga dinga libvaho kha M-Boy 808 anafizi vachikorimini revolution ya dinga ili lizikitedza lwa vutungu Nda muyeni wanga na Vendalist na bategelesi bote ba Vendalist FM
ya ndi yeneyi khasho ine yapfi ri pfa vhone ndi Vendalist FM yo farwa nga Vendalist wo renda hapa na musi ndi na muyeni wanga Vhangeno MC. Vhangeno MC ni nga ṱalutshedza vhathetshelesi uri zwavhuḓi madzina ndi nnyi nahone vhubvo ndi ngafhi kana ni bva gai? Vhangeno the MC ndi muthanga obibwa hapa Mdimeli, dzulane pa Mdimeli. Na nga vhudalo ndi pfi tshimangadzo wa Athaviwa. Vendalist. Ya Vhangeno the MC ndo vhona khunguwedzo hafhanoni yo ḓa kha tshiṱitshi. Hei khunguwedzo i tambiwa nga maanḓa kha etshi tshiṱitshi tsha Vendalist FM i tshi khou sumbedzisa uri Vhangeno the MC ndi muthu ane a ita hezwi zwa u amba kha dzi weddings na dzi birthday parties kana hoṱhe hune ha vha na dzi gigi u fana na kha dzimbulungo hopfi hafha kha dzimbulungo ha badelisi. Zwino izwi zwo vha MC no zwi thoma lini, zwo itiswa nga mini MC wanga wavhuḓi ana vhukoni? Vendalist mafhungo a u tshimbidza mushumo ndi kha ḓi tou zwihumbula zwavhuḓi o thoma miṅwahani ya murahu haningei ho 2011. Ndi kha ḓi tou zwihumbula ndo vha ndi kha ḓi tou vha mutshudeni hangei college ya Vhembe, TVET college i kha ḓi tou pfi Vhembe FET college Makwarela campus. Ndi muthu we nda vha ndi tshi organiza zwithu haningei tshikoloni zwoṱhe. Nda dovha ndo vha musi ndi kha miraḓo ya vhurangaphanḓa ha tshiimiswa tshe tsha vha tshi pfi Azasco tshine tsha tou vha tshiimiswa tsha matshudeni. Hezwo zwa mpha mbonela phanḓa ndo vha ndi tshi khou amba na vhathu nda vhona ndi tshi nga ndi a entertain na vhathu zwa namba zwa nḓela muhumbuloni uri mafhungo haya o tou amba kana u tshimbidza mishumo zwa tovha kha nṋe Vendalist ndi haningei he nda thoma hone u vha mutshimbidza mushumo ndi tshi vhidziwa fhethu ho fhambananaho ndi tshi khou tshimbidza mushumo naho ndo vha ndi sathu tou vha na brand hei ine zwa zwino i vho tou pfi Vhangeno the MC tshimangadzo. Mara Vhangeno the MC Pty Ltd ndi tshiimiswa tsho thomaho nga 2014. Yone Vhangeno the MC o vho tou ḓiimisa zwino a tshi vho tou tshila u mutshimbidza mushumo Vendalist. Zwi amba zwori ni a tshimbidza mushumo fhethu, zwi amba zwori arali hu mbulungoni madzuloni uri vhalidzi kana havha vhane khou lila vhalile vha tou pfa vho khuthala nga maanḓa nga nḓila ya hone ine nda khou pfa ngayo, a si zwone? Vendalist musi muthu a tshi khou tshimbidza mushumo tsha u thoma a tshi ya fhethu u tea u thoma a ḓivha nyimelo ya hanefho fhethu, a tea u dovha a ḓivha tshiimo tshine vhathu vha khou vha tshimbidzela mushumo vha vha khatsho. Zwo ralo zwi ita uri nṋe ndi tshi swika ndi vha ndi tshi ḓivha uri avha vhathu ndi khou tea u vha takadza nga nḓilaḓe ngori hu na miswaso ine ya takadza huṅwe fhethu mara ya takadza huṅwe fhethu. Ha dovha havha na miswaso ine i tou takadza fhethu hanefho hune ha vha na nyimele ine ya vha i khou vhavha. Ndi ngazwo zwine hezwi vho pfa ndi tshi khou amba uri u tshimbidza mushumo dzimpfuni a thi badelisi ngori ndi a zwiḓivha zwo ndi vha ndi khou ya kha vhathu vhane mihumbulo yavho i vha i fhasi. Zwino zwi konḓa nga maanḓa uri u dovhe u ḓiwane u tshi khou amba nga masheleni kha tshiimo tshenetsho Vendalist. Ya zwi amba zwori ndi zwavhuḓi nga maanḓa vhathu vhanzhi hafhanoni dzimpfuni ni wana vha tshi khou tshimbidzelwa mushumo nga vhathu vhane kha musi vha nga vha khou tamba nyana naho hu si ho tambela. Ndo tou zwi vhona fhethu hunzhi nga maanḓa wa vhona hu tshi khou itiwa miswaso ine ya navho vha no khou lila vha zwi pfa zwori heyi miswaso na hu tshi pfi mini i khou amba nga zwithu zwine khamusi zwi khou tou ṋaṋisa vhuṱungu naho i miswaso kha vhaṅwe vhathu fhedzi kha vha muṱa ya vha i tshi khou ṋaṋisa vhuṱungu. Ni a tendelana na nṋe izwo kha izwo Vhangeno the MC? Nda muyeni wanga hello Vhangeno the MC hafhanoni vhathetshelesi vha ḓo farana nyana ungari muyeni wanga u tshe o tumuwa fhedzi ri ḓo vhuya naye nga tshifhinga tshi sa fhedzi mbilu ya vha ri
uchimza mshumo arinachedemo ubachimizana mishumo yavo yote nga ndira ya budhere minyanya dzipati music concert na zigigi nga mtengo ufari yawo dzimfu ubachimizana nga mahala vaita padira zvingi ngava mutevereka Instagram, Twitter, Facebook Vhangeno the Vhangeno kuoneka ngora 006 114 nini wanga ndikumangala panonika chitichi wekawo kuita machechi rova ronoto ya maragani richikotevera muyeni washu Vhangeno MC muyeni wanga nisatutumuwa pandova ndichikoamba kana ndichikovudzisa uri kanji wana dzimbulungoni vachimbidza mishumo vachikoita izvo zvine zvapfi ndi miswaso inei kamusi wawana vamuta nawo zvichitakadza zvava zvikovananisira vutungu dzimbiluni pedzi rine ngori roda mbulungoni azvitorikwamisa nga manda wawana zvimiswaso kha rine niyatenderana na nne kha izvo zvinoenda kwamba Vhangeno the MC Vendalist na vaticheresi ndikotenderana na imwe chote ngauri chimwe chipinga richikochimbiza mishumo risingova rutosedza uri rine ridiwane richikotiitira madzina nowana vatariri kana mafene richikotozviambanga rungisi ritiyoita mushumo washu richikonyakuva na kutanzi uri vatu vane rotoitira vone hezvo zvitwi vasare mimuya yavo iche ikachimo chavudi ngori wosapetu une yakurirwa vantu vawavo kuita miswasvo mumburo muurwane uitiitira zinai uva uchikovaisa vatu Vendalist na vaticheresi zvino utiyosedza zvine watiyoamba petrote yawo ngachipinga chote yawo uchipamba kavatu vote yawo Vendalist na vaticheresi ya ndikoliwa nga mana ndiyatenda vathecheresa pavo zwipfo uri Vhangeno the MC ushuma mini nahone odiimisela kha zwifhio u ḓivha mushumo wawe ndi ngazwo na khunguwedzo hei noni ya Vhangeno the MC ri sa ḓo litsha u ita pa kha Vendalist FM nga tshifhinga tshiṱukuṱuku tshi sa fhedzi mbilu ngori hafha ro no salelwa nga minete mivhili na dzisekondo ni nga to ṱalutshedza vhathetshelesi nga ha dzigigi dziphathi dzine kha musi na kho ḓo dzi fara kana dzine dza kho ḓo vha hone hafho hune dza kho ḓo vha hone hune na ḓo vhuṱalutshedza Vhangeno the MC tshifhinga ndi tshanu Vendalist ndi ḓo tou amba maḓigita kana mishumo ine ndi ḓo i fara mathumoni fhedzi a ṅwedzi wa nyendavhusiku kana December ndi nga tou amba maḓigita ane ndi ḓo a fara ngi phanḓa ngori vhunzhi hao athi athu confirma na manager wanga ngori zwa zwino maḓigita ane o confirmiwa ane ndi ḓo vha ndi khou tshimbidza khao kana dziphathi rina galadina nga dzi 9 December ine heyo galadina is a private occasion so atingo teo iamba uri idoitira gai achipinda nga mulandu uri vhathu vane vo invitiwa fhethu hanepo ndi chivhalo chiṱuku ende a zwi ngo tea u ḓivhiwa nga vhathu uri hu na mushumo uyo zwi tshi khou itela uri maga a tsireledzo a kone u langea nga dzi 10 December ri na phathi khulwane nga maanḓa ya musiwana fhaḽa Godfrey Ranku ine ḓo vha khou fariwa tshiṱaratani tsha bucharani hanefhaḽa Mutipeli nga u thoma nga 6 o'clock u swika nga matshelo u thoma nga 6 o'clock nga madekwana u swika nga matsheloni a ḓuvha ḽi tevhelaho u bva hafho nga dzi 19 December ri na mushumo wa phathi nawo ndi hafhaḽa ha Mabushu hune Magnolia a ḓo vha tshi khou pembela ḓuvha ḽawe ḽa mabebo Vhangeno the MC u ḓo vha a haningei Vendalist ndo no pfukelesa kha date dza phanḓa nyana ndo hangwa zwa hafha murahu nga dzi 16 December hafhaḽa Glenville Resort ri ḓo vha ri na mushumo wa khuthazo wa mabebo ane a bva hafhaḽa kha vhupo ha Silomu u ḓo vha khou pembela ḓuvha ḽawe ḽa mabebo Vhangeno the MC u ḓo vha a hone hanefhaḽa the 18 December hafhaḽa